M23 irageramiwe mw'abantu mwe. M23 ihanganye n'imbaraga zikomeye muri politiki na diplomasi. Ni kenshi twagiye twishimira iby'imiripuko, ariko kuri ubu ngubu icyo twakwita umuganda shingiro ninza gukoresha iryo jambo, hari uburyo benshi batari bubashe kuba baryumva, ariko abakuru bakurikirana Afri News Time baraza kuba babyumva. Icyo twakwita umuganda ni ifatiro ry'ikintu runaka ryubakiye ku kintu runaka, katuvuge nka foundation cyangwa se fondation. Impamvu nyamukuru yubakiweho ikintu cyangwa se politiki ya M23. Kuri ubu ni M23 ihanganye kuri ligne de front cyangwa se kuri field y'imirwano, ariko na n'ubundi mu ruhande rwa politiki na diplomasi irimo irakubitwa. Kandi gukubitwa kwayo muri politiki na diplomasi guca intege kuri field y'imirwano, hatariho ukumvikana kw'impamvu muri politiki na diplomasi ya miripuko tujya tuvuga cyangwa se tukishimira ko M23 yafashe agace runaka ikisubiza kandi ikongezwa, kandi ibyo ngibyo nta biri buze kuba byabaho. Niyo mpamvu mwe mwishimira imiripuko, harimo urundi rugamba ruremereye cyane M23 ihanganye narwo rwo muri politiki na diplomasi, ariko rwongeye kuba rwayisaba ko isubira inyuma muri Rubero. Kandi ku ruhande rw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta gace na kamwe cyangwa santimetero n'imwe bayisabye kuba yasubira inyuma, mu gihe tuba tuzi ko neza iyo hafashwe uwo mwanzuro wisubira inyuma, impande zombi zigomba kuba zasubira inyuma, hakabamo agace bitari zone neutre cyangwa se agace kadahuriweho n'abahanganye kugira ngo katongera kuba kabahuza, hakabaho imirwano. Aka gace kakabasha kuba kagenzurwa n'abasabye isubira inyuma ku mpande zombi, ariko siko bimeze. Ahari gukomeza gusubira inyuma ni ku ruhande rwa M23. Politiki na diplomasi birayiremereye cyane, iri mu ntambara ikomeye cyane, icyo bita internal na external. Haba intano turavuga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba bahanganye muri politike, no ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akiyongeraho external, kubana n'ubundi bakagombye kuba bumva ibibazo bya M23 batarimo babyumva, ahubwo basa naho bashigikiye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki ni nacyo gihesha amahirwe guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukomeza kuba ifata uduce twigaruwe na M23 hatabayeho imirwano, ahubwo habayeho kuba basaba M23 ko yakubahiriza ibyasabwe igasubira inyuma, bityo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanya bikorwa b'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahita biyuhiza muri ako gace bakagafata nta mirwano ibaye. Ihanganye n'ikibazo kiremereye cy'intambara iri muri politiki na diplomasi, haba muri internal na external. Irageramiwe M23 mw'abantu mwe. Birabe isura cyangwa se imirwanire cyangwa se ikibazo cy'intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiragenda kihinduranya buri kanya, cyari mu sura imwe kikongera gifata indi sura abantu batari biteze. Ese ibibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizakemuka ryari? Ni intambara imaze imyaka 4, ariko n'ubundi ni ibibazo bimaze imyaka 30 iri kurengaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bigenda bizana indi version nshasha uko imyaka igenda isimburana, cyangwa se uko intambara zigenda zikurikirana zishingiye kuri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ahanga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo tuvuze Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, hahita humvikane neza ubwoko bw'Abanyamurenge, ubwoko bw'Abatutsi batuye muri Kivu y'Amajyaruguru. Abo bose bakaba bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bitewe n'impamvu runaka zabanje mu myaka ya za 100. Iyi myaka ishize ari myinshi, iki kibazo kitigeze gihabwa umurongo, ahubwo ikibazo cyabaye igishoro cy'amahanga yateganyije ibyo byose ko bizaba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahanga muri Afurika. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikakomeza kuba ikigega cyangwa se ihaho ry'ayo mahanga binyuze mu bibazo bateguye muri iyo myaka 100 ashize kugeza magingo aya ngaya.
icyo gituma intambara imaze imyaka 30 iri kurengaho nta na kimwe kirakemuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gumana natwe ahangaha kuri Afri News Time, byose uragenda ubisobanukirwa 5 kuri 5. Yes, bihe byiza kuri mwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe, kuri mwe mudukurikira muri hirya no hino, turavuga mu byerekezo bigiye bitandukanye bigize iyi si yacu, turavuga imigabane muherereyemo n'ibyo bihugu, iyo migabane, ibyo bihugu bibarizwa muri iyo migabane. Katuvuge kuri abadukurikira bari muri Afrika, tubahaye ikaze. Abadukurikira bari mu Burayi, Amerika na Aziya, mwese mbahaye ikaze kuri Afri News Time. Nkuko bisanzwe ni bya Mungu mugiye kuba mubana nawe muri update muri aya makuru agezweho none ahangaha. Ni ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tugiye kuba twerekeza nk'ibisanzwe ku mirwano cyangwa se intambara imaze imyaka 4 yose. M23 yongeye kubura imbunda ikarwana na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se gahangana n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyobowe na Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi n'abafatanyabikorwa ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imbaraga z'ibihugu byaje gufasha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tugiye kuba tugarukaho muri aka kanya. Ni intambara tuvuga rero imaze imyaka 4, ariko ni ibibazo by'intambara bimaze imyaka 30 ku butaka bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nta kirakemuka. Twagiye twishimira cyangwa se abakunzi ba M23 yewe na abanyekongo bavuka muri Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko abari mu nkambi hirya no hino ku isi bavuye kuri buriya butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagenda bahunga ibi bibazo biri ku butaka bwabo, bagiye bishimira umuripuko, bakumva M23 ifasha ahantu runaka, tukabimenya tukabitangaza tukababwira tuti M23 iripuye ahantu, irahafashe, ariko ikikomeje kugenda kigorana ni mushake mujye muri politiki na diplomasi, kuko M23 irageramiwe. Kuvugisha ukuri ntago biri buze gutuma hari abacika kuba baza kuri Afri News Time, ahubwo ni mumenye, ni mwicare mutera gatebe mumenye uko ibibazo bihagaze muri bikeya tubasha kuba twamenya ahangaha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngibyo byo tugiye kuba tugarukaho ku mbaraga z'ibihugu M23 ihanganye nabyo, ku mbaraga zindi zidasanzwe M23 ihanganye n'izo mbaraga muri politiki na diplomasi ahangaha ku butaka bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Byifashe bite? Ni M23 turi ku tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026, ariko ku tariki 24 nibwo natangiye kuba namenya ko M23 na n'ubundi bongeye kuba bayisaba ko yava muri Rubero. Ni Rubero M23 yari yasatiriye yerekeza za Butembo n'ahandi hose muri biriya bice, ishakana n'ubundi kuba yajya gukemurayo ibibazo by'ubwicanyi. Ibibazo byose twagiye dusobanura byatumye ifata intwaro ikongera ikarwana, ariko bayisubije inyuma, ndetse hanamaze n'igihe kirekire Rubero M23 itadivasinga, birangiye M23 Rubero bayisubije inyuma, bayibwira ati musubire inyuma. Ibyo byose rero nibyo tugiye kugenda tugarukaho, tureba izi ngufu ihanganye nazo, tureba nubwo hashize imyaka 4 ariko hashize imyaka 30 ibibazo nk'ibi biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abari mu nkambi b'abanyekongo hirya no hino mu bihugu
biri hirya no hino muri za Canada barigaragambije, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barigaragambije, abari mu nkambi zigiye zitandukanye mu bihugu bituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barigaragambije mu myaka igiye itandukanye, ariko nta gihugu na kimwe kigeze cyumva iri jwi ry'abanyekongo bavuka muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bavuge bati ibibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibirangire. Amarira uko bigaragara y'abanyekongo cyane cyane abo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, nakomeje kugenda mbigarukaho mvuga ko ari inyungu ntacyo ayo marira avuze kuri ya miryango mpuzamahanga tujya twita irengera ikiremwa muntu, imiryango mpuzamahanga irimo izi zose za MONUSCO bohereje kuri butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukemura ibibazo, izo za Amerika ifatwa nk'igipolisi cy'isi ku isi, ntacyo bivuze. Amarira y'abanyekongo ntacyo avuze kuri aba bose maze kuba narondora n'abandi bose bagenda bita ko ari abavugira ikiremwa muntu ku isi, ahubwo amarira yabo yabaye inyungu z'aba bantu cyangwa se z'ayo mahanga maze kuba navuga. Uti se byifashe bite? Imyaka 30 irashize nta kintu nicyo umuryango mpuzamahanga, akanama gashinzwe amahoro ku isi ka UN buri gihembwe karaterana, yewe kakagaruka ku bibazo biri hirya no hino ku isi, kakagaruka yewe no kuri abo banyekongo, ariko bimaze kuba bigaragara ko kabigarukaho ari nyirarureshwa, cyangwa se ibyo kuvuga ngo tutaza kuba twarangiza iyi nama abadukurikiye batabona tutibaje ku bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bavuga bati kuki twayibererekeye, ariko mu bitekerezo byabo n'inyungu bafite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntacyo amarira y'abanyekongo amaze. Ngiki iki kintu rero mugomba kuba mwakwicara bakunzi ba M23, yemwe bantu mukurikirana ibibera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mukikira mugatekereza kuri iki kintu aho kugira ngo mwishimire umuripuko na nubundi uzaba ube bayisubize inyuma nta muripuko ubaye kandi yahatakarije ingufu. Turavuga ibikoresho n'abantu barwanye urwo rugamba. Twabonye mu mwaka wa 2023 bayibwira ngo ive mu bice bigiye bitandukanye hariya muri Rucuro, muri teritwari ya Rucuro. Tuza kubona hazamo impinduka abo twari twiteze ko baje kuba baharanira kugira ngo abaturanyi babo bagire amahoro cyangwa se umutekano uboneke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turavuga ingabo z'u Burundi zari zaje mu muryango wa EAC, zari ziri mu ngabo za EACRF. Muri icyo gihe zikuramo umwambaro wa ingabo za EACRF, ikirango cya EAC, zita zambara ikirango cyangwa se imyenda y'igisirikare cy'u Burundi, bahita bajya mu ntambara yo kurwanya M23. Iki kintu ntangiye mvuga kuri iyo ngingo, ndaza gukomereza no ku bandi, icyo kintu mu gitekerezeho. Tubona umudugudu wa hariya muri Nturo, muri ako gace utwikwa ku manywa y'ihangu, abaturage batwikirwa mu mazu, aho babonye ko bidahagije bavuga ko nta nzu n'imwe iri busigare yuvuga ikinyarwanda mu bwoko bw'umututsi w'umu Rwandafone muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, usigara inzu ye isigara hariya muri Nturo. Inzu zose zirashya zirakongoka ku manywa y'ihangu, nyamara nta birometero n'ibirometero byari birimo uturutse icyo gikorwa cyari kiri kubera, nubwo byaba ibirometero n'ibirometero, ariko nicyo cyari cyabajanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndavuga MONUSCO. Byarangiye ntacyo ibivuzeho, nta nubwo yigeze itanga raporo mu kanama gashinzwe umutekano ku isi, kuko nyuma yaho karateranye ntacyo bigeze bavuga kuri uyu mudugudu wa Nturo watwitswe, bavuga ko bari gutwika igisa n'umutungo wose w'abarwandafone muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batuye muri uwo mudugudu. Birarangira
iyo ari intama cyangwa se umuhuza yihindura ikirura, tubibona gutyo. Bamwe tutangira kuba twabyita ko ari ngo inyungu z'u Burundi ku giti cyabo. Nta nubwo amategeko yigeze agira icyo ahana u Burundi kuba bari muri iyi nzira bakavamo muri uwo muryango bakajya muri icyo gikorwa. Nyamara hari icyo amategeko yagombaga kuba yabivugaho. Ni cya kintu turi bukuze gukomerezaho ku maboko akomeye ari mu ntambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 ihanganye nabo, twebwe tuba kuri za mikoro tuvuga, ari abadukurikirana, ari abandi bose tugenda tuganira ku bibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki kintu tutigeze tugitekerezaho, ariko nk'uko natakomeje kugenda mbivuga, tukishimira umuripuko, ariko hari indi ntambara irimo indani, cyangwa se indi ntambara inaremereye cyane tutigeze twitaho, ariyo ngiye kugarukaho hano kuri Afri News Time. Ibyo byarakomeje. Ako gace M23 ibonye bigenze gutyo, irongera irarwana, uduce yari yasubiyemo inyuma iratwisubiza. Tuza kubona na nubundi ari bigeze mu mwaka wa 2024, guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo M23 yari maze kuba yakwisubiza utwo duce, inaradivasinga, iraza igera ifungira amaferi mu bice bya za Sake no mu bindi bice bigiye binyuranye na hariya mu kibaya cya Nyiragongo, isa naho isatiriye umujyi wa Goma. Hanyuma haza izindi mbaraga, nubwo tutazigarutseho, zivuga ko MONUSCO igomba kuba yafasha ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo M23 itinjira mu mujyi wa Goma. Tubona ibitero, tugenda tubigarukaho muri icyo gihe, tuvuga uburyo hari ibitero byagaragaye by'ingabo za MONUSCO mu kirere zifasha ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo M23 bakomeze kuba bayifungira hariya muri za Sake na hariya mu kibaya cya Nyiragongo kugira ngo itinjira mu mujyi wa Goma. Tubona na nubundi hakoreshwa politike yo kuba guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanga ingabo za EACRF ziragenda. Yewe n'uwari uziyoboye w'umunyakenya agira gute, atangira ku imbanziriza, niwe yabanje kuba yahiga ku ruhande rw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se kuri guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bishyizwemo ingufu na perezida uri ku butegetsi kuri ubu Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Atangira kuba Jeff Nyaka, generali wari uyoboye ingabo za EACRF muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, batangira kumuhiga. Imodoka ye yabihagurutse hejuru hakagendaho drone, ubwe agaragaza ibibazo, anarasezera ntacyo. Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi yigeze abazwa kuguharasingwa kwa General Jeff Nyaga, uriya mu generali wari uyoboye ingabo za EACRF. Ahitamo gutanga raporo, ndetse no mu gihugu cye cyemeza ko aho kugira ngo atakarize ubuzima muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko yasubira iwabo mu gihugu. Aragenda. Ingabo yari ayoboye nyuma yaho ziza kuba zagenda. Hanyuma birakomeza, ubwicanyi burakomeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubona abantu batwitswe ku manywa y'ihangu, bakabagwa ku manywa y'ihangu n'ibiki. Nta n'ikintu na kimwe akanama ka UN gashinzwe amahoro ku isi nirinze kugenda ntanga amatariki kuko byadufata iminota miremire. Ibyo byose ndi kubasubiramo ibyagiye biba, ariko ibintu guverinoma ya Kongo yagombaga kuba yanabazwa, cyangwa se bikwigwaho mu kanama gashinzwe umutekano ku isi, bakavuga bati ibyo bintu muri gukorera ikiremwa muntu ntago bijyanye n'uburyo umuntu yakagombye kuba ahabwa uburenganzira ku isi. Byo byonyine byari ikimenyetso cyo kuba bagaragaza ko umuntu wandafone hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko bigaragaye kuba babona ko ari ikibazo. Bigira gute?
ibyo biracecekwa. M23 ibibonye gutyo agahinda karayegura, iravuga iti reka twirohe muri uyu mujyi wa Goma turebe ko twayufata, no kubwo byagenda bite. Biza kuba ngombwa ko bawufata. Mu kuwufata amahanga yari arimo nizo za MONUSCO, ya mahanga afitemo ukuboko kuremereye, arashwarwa abura uko agira, ariko bakomeza kwiga kuri M23. Nihutishije urugamba rwa M23 rwo gufata Goma rwatanze insinzi cyangwa se n'izindi mbaraga cyangwa se courage yo gufata umujyi wa Bukavu, bagakomereza no mu bindi bice ngiye kugarukaho, ari ugufatwa kwa Uvira. M23 yategetswe kuba yavamo igitaraganya mu gihe runaka, yari wumazemo igihe kitarenga ukwezi. M23 iwuvamo. Noneho mwibaze kuri iki kintu, iyo bavuze ikintu kiri ceasefire, iyi ceasefire niyo yo muri Uvira igiye kuduhereza no muri Rubero. Iyo bavuze ceasefire, ngira ngo ni amategeko abareba impande zombi zihanganye. Iyo bavuze ibiganiro, ni ibiganiro na n'ubundi biba bireba impande zombi zihanganye. Iyo bavuze ugusubira inyuma, ngira ngo baba bavuga ku mpande zombi zihanganye. Ibyo bintu bitatu katubanze tubivugeho. Twabonye icyambere, twabonye M23 mimizo ya mbere mu biganiro byagiye bibera muri za Kenya, nako za Tanzania. Hari ibiganiro byagiye biberayo bigahuza abanyekongo. M23 yarahejwe, kandi muri uko guhezwa ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'indi mitwe yari yaragiye itumizwa. Ngira ngo ibyo impamvu ndi kwirinda kuvuga amatariki nabababwiye kugira ngo bitadufata iminota myinshi, kandi ibyo bintu mwaragiye mubikurikirana, ariko tubigarutseho kugira ngo namwe mwibaze icyo kintu kirimo. M23 itangije urugamba. Iki kuvugwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se muri guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni M23 ihungabanije umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iri gukora ibi n'ibi n'ibiki, bitumye bajya mu biganiro. Indi mitwe y'abanyekongo ijyayo. Ngira ngo ibyo byabaye mu mwaka w'ibihumbi 2024 mu mezi asa naho abanza yaho, mu kwezi kwa gatatu kwa kane. Imitwe irwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahuriye hehe? Muri Tanzania. Ariko ngira ngo M23 yari isa naho inahejwe, kandi ariyo ngo kibazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Utumijeho abatarigeze bagira impamvu cyangwa se babyutsa ibibazo, ahubwo ufite ikibazo usa naho uri kumuheza. Ahubwo tujya kubona twumva harimo ijwi rishaka kuba ryavuga ko mu mitwe iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka kugira ngo ikimurirwe ibibazo, kuna FDLR igomba kuba yazamo. Imagine iki kintu kiravugwa, uruhande rumwe ntiribabiha imbaraga, ariko kiravugwa. Iki kintu ndashaka kuba nakivuga ko niba umuntu akoroye rimwe kabiri gatatu, muzitege ko arwaye inkorora. Bakakubwira ko umuntu nakorora ibyumweru bitatu azajye kwipimisha ko yaba afite agakoko k'igituntu. Ni gute FDLR yavuzweho muri iyo mihuro yabereye muri Tanzania, nubwo bitatinzweho cyangwa ngo bihabwe ingufu, ariko indoto zayo zajemo. FDLR ni abanyekongo. Cyangwa dukurikije uko umuyobozi w'u Rwanda mu minsi yashize yabigarutseho, avuga ati kugeza ubu ngubu duhanganye n'ikibazo mutabona, twitirirwa intambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi atari twe twayitangije, atari natwe twazanye ibibazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibibazo dufite bimaze imyaka n'imyaka, ati imyaka ibarirwa muri za magana. Ibibazo byagiye biba kuri uyu mugabane wa Afurika, bikaba mu Rwanda, kugeza ubwo ibibazo dufatiye hafi kuri FDLR, abatumye
haba jenoside mu Rwanda yakorewe abatutsi mu 1994 kugeza n'uyu munsi nibo bakiri inyuma ya FDLR bayishigikiye gukora ibikorwa bibi, babona itanabigeraho bagakomeza kuba bakururira u Rwanda mu ntambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bayishinja. Nyine ni gute wakumva abo banyarwanda bo mu mutwe wa FDLR bagaruka mu kibazo ko nabo bagomba kuba bakwigwaho mu bibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Aho mwashira ikibazo. Twari turi kuri iyo ngingo y'ibiganiro, uburyo murabizi byagiye birebera muri Angola, Rwanda, byabaga ugasanga nta representative wa M23 urimo. Imyanzuro ikaza yafashwe, M23 ikavuga iti okay, niba mwagiye kwiga ku bibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mukaba muzi ibibazo byacu n'ibiki n'igihe bimaze, kadutegereze wende iyo myanzuro turebe ko icyo mwafashe kiri buze kuba cyatugira umumaro. Ariko nta mumaro watanzwe. Icyo nashaka kuba navuga, uruhande rumwe rwemereye kwitabira ibiganiro, urundi rwo ntabwo rubyemerewe. Ikibazo ni cya kinini nababwiye, twishimira imirupuko kandi hari intambara ikomeye iremereye cyane iri muri ibyo bibazo, ariyo twakagombye kuba twigaho cyangwa se tuvugaho muri aka kanya, ariyo ntangiye kuba navugaho hano kuri Afri News Time, intambara iri muri politike na diplomasi. Hanyuma rero tubonye icyo gice kimwe cy'ibiganiro byagiye biba, ugasanga hitabiriye uruhande rumwe ruhanganye n'urundi, ariko urundi ntirwitabiriwe, ariko byanze bikunze rugukurikiza rimwe na rimwe imyanzuro iri gufatwa. Tujye kuri ceasefire. Uko nayo nabivuze, ceasefire iyo bavuze guhagarika imirwano hagati y'abahanganye, ngira ngo bavuze impande zombi, ariko twagiye tubona hari mu bihe bigiye bitandukanye, nkuko twagiye tubagezaho iyo makuru, uruhande rwa bavuga bati habeho imirwano, nako habeho gushyiraho gahunda yo kubahiriza guhagarika imirwano, cessez-le-feu cyangwa ceasefire, kugira ngo hakurikireho irindi suzumwa ryo kuba bahanganye bajya mu biganiro, bakaganira kubituma abatumvikana, kubituma habaho imirwano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bikaba twajya kumubona tukabona M23 ibitero biri kwigabwaho, yewe rimwe na rimwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikavuga ko iyo nta ngabo zayo zagabye ibitero, ahubwo ari umutwe wa Wazalendo nguri kugaba ibitero kuri M23. Ese ukibaza umutwe wa Wazalendo wo ntago ushobora kuba wafatirwa ibyemezo mu gihe hashakwa ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haba amahoro n'umutekano, ibibazo bigakemuka binyuze mu biganiro. Ese ukibaza Wazalendo ni umutwe ubogamiye ku ruhe ruhande? Ntago ari kuri guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese abawutreninze cyangwa se abawushizeho nabahe? Ntago ari guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntago ari Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi wavuze akavuga ati bije turemera tuyishake iza muri Wazalendo, ibikoresho n'ibiki byose n'uburyo bagomba kuba babaho. Kuki se niba bigaragaye ko wenda Wazalendo itubahirije amabwiriza, abayishizeho ntibashobora kuba babibazwa? Ariko ibyo ngibyo bagendeye muri icyo kintu cyo kuvuga ngo Wazalendo si gisirikare, ahubwo ni abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo b'abasivili biyemeje kujya ku rugamba kugira ngo baharanire ubusugire bw'igihugu cyabo. Ariko ni abanyekongo barebwa n'itegeko nk'uko M23 irebwa n'iryo tegeko ryashizweho cyangwa se byasabwe. Icyo kintu ntago kigeze cyubahirizwa, bikatuma na n'ubundi hongera kuba habaho imirwano, ariko usanga ari ya politiki yo kuvuga ngo mwebwe kuva mwarashizeho uyu mutwe mu M23 iri kubafatana uduce twinshi kugira ngo tubahe impumeko no kuba mwakora reorganization, mwongere mugaruke mufite izindi mbaraga, mufite uburyo mwasubiye ku masoko gushaka ibikoresho n'ibiki, katubafashe muri icyo kintu. Uguhagarika kuri iyo ngingo imirwano ku mpande zombi ugasanga ntikubahirijwe ku ruhande rumwe.
ibyo ngibyo na n'ubundi M23 yavuga iti ko byagenze gutya, za mbaraga mbabwira iri guhangana nazo muri politiki zikagenda zikicicikira ntizigire icyo zisubiza, kuko ziba zigireba nka katubivuge gutyo, nk'abatagira icyo bari bubashe kuba bakumvikanisha, cyangwa se ijwi ryabo nta riri kugarukira inyuma y'umusozi, ntago riri kurenga ngo rigere kubo ryakagombye kuba ririgeraho. Tubona bayibwira ngo ive muri Uvira, byemezwa ko haba guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo itagomba kuba yaza muri Uvira. Uvira igiye kuba yahabwa ingabo zitagiraho zibogamiye, yewe n'akanama ka UN ku isi icyo gihe karaterana. Ibibazo byose nagiye mvuga ntago kigeze katerana ngo kabivugeho, ariko babonye hagiye gukoreshwa za mbaraga M23 zitagaragarira buri wese ihanganye nazo kuri ubu. Babona za mbaraga zibwira ngo busubiye inyuma, za mbaraga zijya kwiga ku uburyo uwo mujyi uzarindwa. Bemeza ko uzarindwa n'ingabo zidafite aho zibogamiye. Barazigena, bagena na rya tsinda riba muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, cyangwa se rishinzwe gukurikirana ibibazo byo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ku bushotoranyi n'ibiki, EGVM. Bemeza ko naryo rizajyayo. Ikibazo kirimo noneho mugiye gukurikira mukumva, bemeza ko na MONUSCO nta zindi ngabo bagomba kuba bakora ngo zijyeyo, kandi hari iz'umuryango w'abibumbye ziriyo. Bemeza ko MONUSCO igomba kuba yahagarara muri icyo gikorwa. Kuva icyo gihe kugeza amagingo aya ngaya, ni iyihe myiteguro MONUSCO irimo kuba itarageze muri Uvira? Icyo bashaka nuko cyagezweho. Hanyuma rero icyo nashaka kuba mvuga nyamukuru nuko mu kwemerera ko M23 muri icyo gihe bategura iyo gahunda ko bagomba kuba bava muri Uvira bagasubira inyuma, byaje gutungurana. Hari akantu muri politike kibye izi ngufu, cyangwa se kisobwe izi ngufu zihanganye na M23, cyangwa se M23 ihanganye nazo ingufu ziremereye cyane. Basanga hagiyemo ingingo yo kuvuga ko M23 igomba kugira ba representative bayihagararira batatu baturutse mu gisirikare cyayo, bayihagararira mu bijyanye n'icyo kibazo cyo muri Uvira. Ubu ni ukuvuga ngo yagombaga kugiramo batatu bajya muri izo ngabo zaregombaga kujya muri Uvira mu tsinda rya EGVM, cyangwa se mu ngabo za MONUSCO. Basanga ko na n'ubundi bayihaye bwa burenganzira bwo kuba yaba muri Uvira cyangwa gukurikirana ibibera muri Uvira. Basanga ku kantu karabibye direct. Za ngufu zikomeye ihanganye nazo kuri ubu ngubu zihita zemerera ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo guhita zijya muri Uvira n'abafatanya ibikorwa b'izi ngabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Bajyayo, ibintu biba mahoro, baraceceka barumira kugeza n'uyu munsi. Ndavuga babandi bose babwiye M23 ngo ubahiriza uve muri Uvira usubira inyuma mu ntera runaka. Kandi tuzi neza ko iyo habayeho ceasefire nkuko nagiye mbibabwira, impande zombi zihagarika kurasa, ariko siko byagenze. Muri Uvira abavuga ko icyambere ari gusubira inyuma, kandi hakaba guhagarika imirwano. Ugusubira inyuma kuba kureba impande zombi, bategeka uruhande rumwe ngo muve muri ibi birometero musubire muri ibi, namwe kugira ngo byumvikane neza bagategeka guverinoma ya Kongo muve aho mwari muri kuri ligne de front musubire inyuma ibirometero runaka, namwe M23 muve aho mwari muri kuri ligne de front muhanganiye musubire inyuma mu birometero runaka. Bwa butaka busigaye buri zone neutre budafite uwo bubwamiyeho, akaba ari bwo buzamo zangabo, cyangwa se zangabo zidafite aho zibogamiye, akaba ariho zigira gute zigenzura. Ariko kuri M23 siko byagenze. Bayisabye gusubira inyuma. Guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ntaho bayisabye gusubira inyuma. Icyo bo bavuze, baravuze ngo
ntago yemeye kugaruka muri Uvira gushyiraho ubutegetsi, igipolisi n'ingabo zabyo ngo zigaruke muri Uvira. Ariko ibyo ngibyo ntibyigeze byubahirizwa, ahubwo n'ibitero byarakomeje byo mu kirere babigaba kuri M23 kugeza n'uyu munsi. Ingabo za guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo murabizi, ibyo n'urucabana zahise ijoro rimwe M23 igishinguramo ibirenge muri Uvira mu gitondo cyaho. Wazalendo, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibiki n'abarundi bose bahise baserebura muri Uvira. Ibyo byonyine byari icyaha ku rwego mpuzamahanga kutubahiriza amabwiriza yari yasabwe ko ubwo butaka bugomba kuba buri ni zone netiri. Byanagombaga kuba byahesha M23 kuba yagaruka ukurikije uko amabwiriza abivuga, amategeko mpuzamahanga, kuba nayo noneho yakongera kuba yagaruka, kubera ko uruhande bahanganye rutugeze rwubahiriza ibyasabwe, nayo byaheshaga kuba yagaruka mu mujyi wa Uvira kongera kure imirwano. Ariko siko byagenze, yarabyihoreye. Ariko kubyihorera kundi se nukumeze gute? Nuko M23 iragira miwe, umugani w'umurundi yabanagana n'ubundi kuza kurwana ntacyo biri buze kuba byatanga, bitewe n'imbaraga ihanganye nazo muri politiki. Za zindi zayisabye gusubira inyuma ikabikora, zigaha icyuho cyangwa se ntizivuge ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bivuga ngo M23 ihanganye na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igahangana n'izindi mbaraga zikomeye ku isi zishigikiye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo tuva aho ngaho muri Uvira kugeza magingaya niko bimeze. Yewe no kuri ibyo bitero byagabwaga mu kirere, bikomeze kugenda bigabwa mu kirere, haje gukurikiraho ibyo ku butaka. Barerura noneho ko bashigikiwe, bashaka kuba bavuga ko bashaka kuba bayikura muri za Kamanyura n'ahandi hose bagakomeza muri za Bukavu. Yewe bashaka kuba banasenya abavuye inkambi y'abavuye hariya imurenge mu Minembwe bahungiye muri Kamanyura, nuko basanze M23 ivuga iti ubuzima bwacu noneho burangirira ahangaha inkambi, nta handi kuyisenya, nta handi bari buze kuba banajya. Bituma ishyiramo ingufu ntashaka kuba navuga zose zari zo zishoboka, kubera ko guverinoma ya Kongo yagerageje gushaka kurasa ikoresheje aho hantu, ikoresheje ikirere birayinanira. So M23 ihanganye n'ikibazo giteye gutyo. None ku tariki 24 nibwo bari batangiye kuba bakambura bava muri Rubero basubira inyuma. Na n'ubundi wabikurikirana bakakubwira ko ari gahunda ngo yasize faya yo kubahiriza agahenge, cyangwa se gushyira intwaro hasi bakubahiriza ibijyanye n'agahenge kugira ngo hajyeho ibiganiro. Ukibaza na n'ubundi se Rubero basubiye inyuma, ariko muri Kivu y'Amajyepfo barimo bararwana. Ibyo kubahiriza agahenge byuhaba cyangwa se gusubira inyuma byubahirijwe n'uruhande rumwe, urundi rwo ruracyakomeje kugaba ibitero. Rubero ho biraza kuba byagenda gute? Byose rero turanabikurikirana ahangaha kuri Afri News Time kubijyanye naho ngaho muri Rubero. Turaza kuba twababwira uduce mu makuru yacu aza gukurikira aya ngaya, uduce M23 muri Rubero yavuyemo igasubira inyuma, uduce yagiyemo ese yasubiye inyuma ibirometero bingahe. Na n'ubundi ikiri buze kuba cyakwitegwa kuri M23 muri Rubero. Na n'ubundi ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muraza kuba mwabibona, cyangwa se ni nako bimeze. Amakuru mfite nuko zatangiye kuba zakwipenyeza cyangwa se zakwiyenyegeza ngo zize aho M23 yari iri. Na n'ubundi ikibaza ugusubira inyuma kwa M23 niyo kureba gusa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se ingabo za guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntago bibareba. Za ngufu zikomeye ihanganye nazo bishaka kuba byavuga iki rero, ruto bazagenda bayisubiza inyuma, bayibwire za Rubero muveyo, nkuko bavuyeyo bajya handi muveyo, za Warikare musubira inyuma, za Masisi musubira inyuma, hehe musubira inyuma.
bize kuba byakwikanga M23 zigaye mu kantu k'akazinga itagishoboye kuba yanakwikuramo. Ibi ni shuwa nihatagira izindi ngamba zigomba kuba zafatwa kugira ngo ibashe kuba yakumvikana nayo ubwayo. Ikimaze kuba cyagaragara, ntago ukumvikana kw'abarwandafone muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisa naho nta gaciro bifite. Ni nayo mpamvu mbabwira ngo iyi ntambara turi kuyibara muri iyi misi mu myaka 4, ariko ni intambara imaze imyaka cyangwa se ibibazo bimaze imyaka 30 ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imyaka igiye kurengaho. Nta numwe wumva ikibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twabonye ari ku ruhande rwa AFCM 23 abayobozi bayo bavuga bati umwaka w'ibihumbi 2026 ugomba gusiga impinduka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. No ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yewe birimo perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe abitangaza avuga ko umwaka w'ibihumbi 2026 ugomba gusiga igisubizo cy'umutekano cyangwa se cy'ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishizweho akadomo. Impande zombi zihiga gutyo iyo zivuze gutyo hari icyo buri umwe aba yiringiye, haba kuri ligne de front, haba ndetse no muri politiki, turavuga ku mu mirwano kuri field, ndetse no muri politiki na diplomasi. Ariko bisa naho bikomereye M23 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 kubera ko icyo ngiye kuba nagarukaho kuri M23 ivuga iti turashaka kuba twafata cyangwa se gushyiraho akadomo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Ibibazo byose byakemutse, ikibazo cyaboneye ikibazo kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cy'amacakubiri, ivangura ry'amoko n'ibiki byose cyabonewe umuti. Ariko birasa naho bigoranye mw'abantu mwe, kubera ko hari icyo ibingibi bita kuva ku tariki 24 tukimara kumva ko basabwe kuba basubira inyuma muri Rubero. Hari benshi twagiye tuganira tuza gukuriza no ku magambo yatangajwe ku munsi w'ejo bundi ku tariki 24 ari nabwo ku tariki 23 z'uku kwezi uwahoze ari umuyobozi cyangwa se perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila asa naho yatanze urugero avuga ko ibibazo byari muri Sudani byatumye Sudani igabanywamo ibice bibiri ari byo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta tandukaniro. Icyo gihe abantu benshi twabiganiriyeho tubikomantingaho tuvuga ko balkanization se ari icyo kibazo cy'igisubizo muri Repubulika ya Demokarasi, ari icyo gisubizo cy'ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abenshi tuza kwemeza ko byaba igisubizo, ariko ni nako bimeze. Ni nayo mpamvu tugarutse na n'ubundi kuri iyi ngingo, tugaruka kuri wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila, tunagaruka kuri ku buryo ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange. Twasanze abanyekongo muri rusange badahuriye kuri iki kibazo. Iki kibazo kimaze imyaka 30 iri kurengaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntago bagihuriyeho mu byumve, ntago bagihuriyeho mu buhe buryo. Ni Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bisa naho byiganjemo abatuye muri bwa bwoko buvuga ururimi rw'ikinyarwanda rw'abanyekongo tumaze kuba twavuga, biganje muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Iyo myaka 30 ishize yose nibo bagiye bahura n'ibyo bibazo gusa, Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ntumbwira izindi ntara zikurikiyeho, intara zanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zose uzi kuramo Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo gusa. Mu myaka 30 ishize nibo bagiye bahura n'ibyo bibazo byose twagiye tuvuga. Abandi bose bakomeje kusa naho babyumva gutyo bivugwa, nta karengane kabyo bazi, nta kijyabyo. Nujya gufata
cya gihugu cyose ngo ugiye kukibohora, hari abumva ko kitanaboshwe kubera ko batigeze bahura n'ibyo bibazo. Abahuye nabyo nibo bazi ububabare bwabyo, nibo bazi kubohwa kw'ibibazo bamazemo imyaka 30. Bivuga rero kubohora Kongo yose, abo bantu ntago bazakumva kimwe. Iki kintu twakiganiriyeho n'abantu benshi, ndavuga ngo kuri Afri News TV mundaza kukivuga, kandi namwe muraza kuba mwasanga ari byo. Ntago umuntu uri Kinshasa yumva ko muri Masisi hamaze imyaka karengane k'imyaka 30 kandi bahiga umuntu uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda wo mu bwoko bw'Abatutsi. Uri Kinshasa nta nubwo ashobora kuba andabyumva kuri ubu ngubu akavuga ati ariko iyo ntambara n'ibiki ariko atazi akarengane. Nujya kubohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uyu muntu uri Kinshasa no mu zindi ntara, nari ntanze urugero Kinshasa ariko no mu zindi ntara, hari igihe azakubona nk'umuntu waje gushaka ubutegetsi ukarwanya guverinoma yari iriho, akabibona muri iyo sura gusa, ariko ntamenye ako karengane, ntavuge ko hari ibibazo wakemuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubera iki? Imyaka yose isize iyo 30 we yibereye mu munyenga niki, nta kibazo afite, ahubwo babandi bamaze imyaka 30 muri ka karengane ari bo kuri ubu ngubu bagenda bavuga bati M23 wafasha handi, ariko birayikomereye muri politiki. Ikigarukwaho ni iki rero? Haraza kuba hagarukwaho ingingo ivuga ngo icyo uwahoze ari umukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila yagarutseho asanisha n'ibya Sudani, ashaka kuba yakwereka ko mu gihe na nubundi bibaye ngombwa, bikaba ngombwa, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikagabanywamo ibice bibiri. Igice kinavugaga cyabakomeje kubibera mu munyenga, nta kibazo bafite n'iki, batazi ko ari n'ibyo bibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'ababyumva bakumva ko ari intambara ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, ngo bishakira inyungu zishingiye ku mutungo, zishingiye ku kukuraho ubutegetsi ngo nabo bayobore n'ibiki, bakabifata muri ubwo buryo, bakirengagiza ikibazo kiriho cy'ivangura ry'amoko, kubera ko bari iyo ngiyo bamerewe neza, nta kibazo n'iki. Aba bantu nicyo urebye uwahoze ari umukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila yashaka kuba yagarukaho. Nubwo umunyepolitiki avuga mu ruhande rumwe, akavuga nk'igihe cya Yesu yazaga avugira mu migani, benshi bakabifata gutyo, cyangwa se benshi bakayoberwa icyo ashatse kuba yavuga, benshi cyangwa se bakiyongeraho basesengura icyo ashatse kuba yavuga, niko umunyepolitiki avuga. Ariko natwe turareba tugasanga kugeza ubu M23 ni yerure ivuge ko icyo baharanira na nubundi nta abanyekongo. Ibibazo byose byabaye, umukuru w'u Rwanda yagiye asobanura kuva mu gihe cy'ubukoroni, ari nabyo byateje ikibazo kugeza amagingo aya ngaya, birimo n'imipaka, ubutaka bisanzeho abarwandafone bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikaza gukubitiraho ko ari abo ubwoko runaka, bikaba ikibazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibashake barwane bapfa bashyira, batavuga ko bagiye kubohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yose. Nge niko mbibona, ahubwo barwanira ubutaka bwabo nk'uko bameze nk'abaciwe, ubutaka bwabo bari bwo barwanira, basaba ko habaho nk'uko byabaye muri Sudani, ubwoko bumwe na n'ubundi bwahigwaga, bw'abirabura buhigwa n'Abarabu, bugasaba ko bwahabwa ubutaka bwabo bakabwigengaho, ibibazo bigakemuka. N'ahandi bigende gutyo, n'ahandi byagiye biba bagaharanira ubwo burenganzira. Nibareke kujya kubohora Kongo yose, kuko ikimaze kuba cyagaragara, kubohora Kongo yose, za ntara navuze
zakomeje zo kwibera mu munyenga, na n'ubundi zizakomeza nawe kukubona nk'umuntu waje ushaka ubutegetsi gusa, ushaka imitungo gusa, nta kindi cyakuzanye gukuraho ubutegetsi. Hahorimo intambara gutyo, za ntambara z'amoko ntizigire gute, ntiziveho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ka karengane ya mahanga, za ngufu narindi kuvuga z'amahanga zikomeza kugenda zibwira M23 ntitugushaka, hasubira inyuma, hagira gutya, ntabwo ibyo biri kumvikana. Usange na n'ubundi za ngufu ziri kugenda ziza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu bose ariga ntabwo kubahiriza uburenganzira bwa muntu bikiriho, ahubwo bubahiriza inyungu bafite muri icyo kibazo. Usange cya kibazo gihoraho kiri gutuma ya mahanga aza kuvoma cyangwa se guhaha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni kenshi MONUSCO na guverinoma iriho kuri ubu ngubu iyobowe na Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi, ni mu byibuka mu mwaka w'ibihumbi 2023 abaturage Goma ikiri ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo bigaragambya bagatwikira MONUSCO bati nive yavuye yose za nyungu si za ngufu mvuga M23 ihanganye nazo kuri ubu ngubu, zitankaze inyungu bafite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igikwiye rero, niba abanyekongo badashobora kuba babona ikibazo kimwe icyatumye M23 ihaguruka igafata imbunda ikarwana, niba batakibona kimwe, niberure baharanire ubutaka bwabo, abari bwo bapfa baharanira. Wenda bizagera igihe byumvikana, cyangwa bavuge bati aho ubutaka bwacu cyangwa se duharanira bukatiye ahangaha aho dutuye, ntago tuzarenga za Uvira ngo tujye Katanga muri za nyungu za Amerika ziri muri Katanga. Dore ko na n'ubundi amakuru dufite turubuze kuba twagaruka kuri iyo ngingo, tuza kubabwira aho M23 muri Rubero uduce yagiye ivamo n'uduce yagiyemo, hagati yaho hari birometero bingahe niko twabasezeranije. Harandi makuru avuga ko na n'ubundi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahatiriye Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi gutangira kubangamira inyungu z'Ubushinwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibirombe bimwe na bimwe Ubushinwa bufite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagatangira kugenda babibakuramo kugira ngo iri soko risigarane Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tubikomojeho turimo dutanga urugero kuba M23 yavuga iti twebwe turafungira Uvira, ntago turajya muri Katanga, hahandi hari mvuze hari inyungu za Amerika bafite amasosiyete ari gucukura. Bafate icyo cyerekezo cyose bagenda bafungire iyo ngiyo kuri za Warikare, bakomeze niyo za Rubero na hehe bafungiraho, bavuge bati icyo duharanira n'ubu butaka. Naho kujya kubohora Kongo yose, iyi ntambara ni y'ibihe byose, ntago iki kintu ku ruhande rwanjye nabo twakomeje kugenda tuganira ku bibazo bimaze imyaka 30 iri kurenga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biragoranye cyane. Nibyo umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yigeze kuvuga mu mwaka w'ibihumbi 2024, turavuga Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi avuga ko agiye kurwana intambara mu buryo butandukanye. Yavuga kuri ligne de front ati ndazana ibisirikare n'igisirikare cyahehe icyo ari cyo cyose. None na Angola nayo mwabonye byabindi twavuga ko twatangiye tuvuga ku Burundi, Angola nk'umuhuza iti ngiye mbivuyemo ngiye kwishakira inyungu zanjye ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo gupfa kw'abanyekongo kw'abarwanda fone ntacyo bimbwiye, kandi ndi kubona abandi bari kuyora bakagenda bakiberaho nibiki. Uwo mwenda ndawiyambuye muvuyemo kanjye. Ibyo Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi yarabivuze ati ngiye kurwana intambara, ushaka wese ko ahabwa ikimubesha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aze amfashe nkimuhe. Yavugaga ibyo kurwana binyuze mu rwego rwa gisirikare, avuga ati ngiye kurwana binyuze muri media, mutangazamakuru. Hari ibinyamakuru byinshi ntagiye kuba ngarukaho nonaha
nzanabigarukaho, ariko yarunzemo amadolari. Ikivuzwe cyose, abantu bishwe, kandi bishwe n'ibitero bya FARDC, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibinyamakuru bimwe bigatangaza ni M23 yabishe. Nibiki? Avuga ko agiye kurwana intambara binyuze muri politike na diplomasi. Ari by'ibingibi bari kubwira M23 gusa ngo subira inyuma, subira inyuma, ceasefire, urundi ruhande rukakomeza kurwana. Subira inyuma, urundi ruhande bahanganye ntirusubira inyuma, kugira ngo habeho ya zone netre idatuma bongera kuba bahura ngo barwane, hagakurikiraho ibiganiro. Subira inyuma, dutegura ibiganiro. Nta biganiro biri kuba. Kuva aho yasubiriye inyuma muri Ovira habayeho ibiganiro bingahe? Nta na kimwe. Nibi byagiye biba, ukumva bongeye kujya muri Katari, bagiye hehe? Biheruka ryari? Byafashe ikihe cyemezo? Ntacyo. M23 irageramiwe. Mw'abantu mwe mwishimira imirupuko n'ibiki, ngo murumva amakuru ari uko ngo habayeho imiripuko. Ni mushingure agati ku miripuko nubwo yabaho, mumenye ko umuganda mukuru, nimvuga icyo kinyarwanda muraza kuba mwacyumva, ariko abakuze bakurikirana Free News Time bashobora kuza kucyumva. Umuganda mukuru ushingiye kuri politiki na diplomasi. Nyuma yaho hakabona aribwo haza kuba hazaho ikigira gute, icyo gusakara imiripuko ikabaho mu gihe icyaginyuze muri politiki na diplomasi kibaye kitemewe. None kuri ubu irimo irakubitirwa muri politiki na diplomasi. Umuganda mvuga ni nk'icyo twakwita fondasiyo. Impamvu nshingirwaho y'impamvu y'ikibazo runaka, iyo kitabashe kuba cyakumvikana muri politiki na diplomasi, nibwo hazaho imijugujugu y'imiripuko mujya mwishimira. Kuri ubu none mukurikirana ibiri muri politiki, irimo irahondagurirwa muri politiki. Hakenewe izindi mbaraga zo muri politiki zumvikanishana n'ubundi, cyangwa se zongera kuba zadomina uruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nguko bimeze ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wabahiniye ahangaha kuri iyi minota ko tugiye kubirondora byinshi, twahubwo ko turagenda tureba ibiri kuvugirwa muri politiki n'ibyagiye bikorwa binyuze muri politiki, ibiri gutegurwa biri muri politiki. Ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku mpande zombi zihanganye, turavuga uruhande rwa M23, uruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tukaza kuba twabisuzuma nyuma y'aya makuru, ariko tukabagenera iyi minota iyi ngiyi ko ihagije. Reka mbashimire kuri mwe mwese mwakomeje kugenda mubana natwe, kuri mwe muri hirya no hino mukomeje gukurikira Free News Time, cyangwa se twatangiranye amakuru yacu kaba tugerageje kuri uyu musozo. Imana ikomeze kubahira no kubaha umugisha muri byose. Ndabashimiye nkuko byari bisanzwe, cyangwa se nkuko bisanzwe muri kumwe na bya Mungu, kandi mbararikira kuza kubana natwe mu makuru aza gukurikira yanga. Imana ikomeze kubahira no kubaha umugisha. Audio Jungle.